Karbi Anglong risoi jangatum Uttarakhand alongri Nainital along kapadupon KIJI Open National Jump Rope Camp and Championship suri hini ra ingkoi ra sialong nong e chapalong no si Karbi Anglong ra phan nong me ke wan pi Bangso Open National Jump Rope Camp and Championship ningkan suri hini ra ingkoi ra si kachepate long khelega India jitega India tumpen si patir pi pondo Bangso long Karbi Anglong pen bang chok risoi jangatum chepate dunu Laswang bong pen angring phang chupia bang gold pen brown medal Ser Carbon Tarupia Bang, gold and silver medal. Ruptalin Teron P, gold and silver medal. Sensumirong P, gold and silver medal. Jessica Teron P, gold medal pen CM Crow, gold medal Chipalong Dunsi. Karbiang Long Arapan, no me 1 kilo. Lasonsi, Ser Carbon Teron P, Sensumirong P, Angring Phang Chupila pen Ruptalin Teron P Tumapan, Dipu Railway Station along pen Kangthum Karni Sedame Padupon. Alang litum non ke bang journey Nepal adera longta pathurun si nong me ke wan pithu japan bor ipon bomji pusi min jepon gold bank ke team ke no silver medal dash long bronze bank sorry silver ke long bank ke ni double under long silong ke la nitum la trophy ke long ke asam la sob nitum nationals na bundi super national api de long sob nitum overall asam pen third ke long kai Nilitum Karbi Anglong pen bang troxy kidun pen bang troxy tumamata nong e chapalong dun et pusi thanpon Nilitum la pusana nong e kilong dun lake Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang akira pensi kilong dun lu pusi akiru pipon Karbi Anglong के लिए मतलब खुद के जगह के लिए मतलब हम लोग रिप्रेजेंट किया और फिर हम लोग यहाँ से 7 जन गया 7 जन हाँ टोटल डिपू से 7 जन कार्बी एक लड़का और 4 लड़की गया फिर हम लोग 7 जन जीत के आए अभी उन लोग थोड़ा मतलब वहाँ से उन लोग का ट्रेन लेट हो गया इसलिए उन लोग अभी नहीं पहुँच पाए तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचे। अच्छा ये सातों में किसको किसको क्या क्या मिला? सातों को गोल्ड मिला मतलब सातों को हाँ 4 जन को इंडिविजुअल में गोल्ड मिला उसके बाद 3 जन को ग्रुप में हाँ अच्छा News Report Karbi Anglong Live